Мен намнағы пет колледжі бүтерен баран солғачтағы чыжып жап уяңа 2-14 сылтан идәчінен үлебін сағалабыдым. Онтан 2-19 сыллаққа жүріпчістағы физкультура онна спорт институтын идәчі үдетін өрінен бітірбідім. Биһиги уһуяаммыт улахан ситиһиитинэн буолар биир тойдулаахпыт самадейтинне ходоһунньук Николай Рязанской оҕолорго сөптөөх картыналарынан кисте кепсээне онна шедевр «Глазами ребенка» икки иитер үөритер пособияларбыт бечээттенен тахсыбыттара. Билинге олох ирдебилинен билибин көрүүбүн корук үрдетинерге, жолуһабын элбэх курстарга үйренебин, региональный улусна семинардырга кыттыыны ылабын. Ону тоҕолор араас тахамнаах удостоверениялар, сертификаттар бааллар. Ол курдук саха уһуяана саҥалы солун көрүүлер республиканскай семинарга деженнээх көрчахтен Николай Рязанской хартыынатынан аагас жарык ыытан кыттыбытын. Бу тема методическай үлелер хоморуньуктаргар киирбите. Илден кеммер истенербен араас оҥуктарынан быстапкаларга күрөхтехилерге кыттабын. Бэйэм жоҕорбар тирагаран күнчээн диэн илинен оҥуукка уһуяаным оҕолоргор коруһуок тарыйбитим. 2010 сыллааққа 17 республиканская педагогическая ярмаркаға детский сад без границ номинацияға бастығы степеннағы дипломант болбукпут. Быйыл пед ярмаркаға 5 сыллаақ үлебет түмігін көрдөрөр виртуальный музей кисті кәпсияне проектпыт тын көміскен грант ыллыбыт. Кергенменен Иосиф Афанасьевичтің қолбыспыппыт сүрбе 2 сыла болла. 6 оғылақпыт, 3 кыз, 3 уол. Улахан кыспыт Алейсия Жакускайга светик-семисветик уһуяңа музыка идәчітінен үлелер. Улахан ол Радик Жакускайдағы 5 колледжға физкультура салатыгары үйренер. Онтан орта ол Мирик Жакускайдағы индустриальный педагогический колледжға автослесар үйренер. Кыра ол Ярик 7 класска үйренер. Алисалах Арина чечип чап уһуян идилләтчиләре. Кергеним Иосиф Афанасьевич солгачтагы орто осколага үле ОБЖ уроктарын үйретер. Тыа ыалы боламмыт сылгы курусса идебит, сайын оғыротан араһын олордобут, тергеһебитин керес беккилеринен семейбит, оттуубут, сирастыыбыт, же кергенинен айылга асылжарбытын тохтаагар да ордоробут.